Malo telespectadores GMN-TV ma Cristo Adomi. Episódio de Neda Dau. Ita iha Fato Besi. Capelinha Nossa Senhora Peregrina nebe conhecida iha Timor Larantomac. O Nossa Senhora Peregrina Fatin. Mas belo los Fato Besi iha capelinha idane ninha padroeira mac Nossa Senhora da Fátima. Mas betama Nossa Senhora Peregrina hele é Fatin dane. Imo iha 1987, 88, lá Nossa Senhora de Fátima maclau haleu Timor, mas bem Nossa Senhora Peregrina maclau haleu Timor, também é Fátima conhecida, a nessa Nossa Senhora Peregrina é Fátima. Malu será, nebe Nossa Senhora Peregrina sai hoje Fato Besi lá haleu Timor, e ta celebra 25 anos e 2015 liuba, lolos né antes de né. Mas betamba situação lobo kida, tamba razão lobo kida, ita hasai filha fale no dar sinal. Timor agradece ba na infeta peregrina, tama na infeta peregrina. Lá haleu Timor toma, a tu visita ni ansira Timor laran toma, o de encoraja, o de motiva, fo tembrane, o de engata hau hamutu ko ibi. Tama ne malu sira, iha tempo idane, ita hili fatini idane, atu halo itini reflexão. Malu sira hane sambai bain. Ita sempre hili tema da tua reflete, mas be ita baseia ba texto evangélico. Tema nebe ohi nita hili a tua reflete maka povo ne hanai hau o ibun tutunde. Ita fote texto evangélico hoje Evangelho São Marcos capítulo hito versículo ida to sanulo recinto. Firmai ita balei hamuto foi ita halo reflexão. Loro nida, escriba no fariseu balo mai hoje Jerusalém, hak besi kamba Jesus. Sira hare katak, ni escolante sira hampau no holiman foer, wen hira sira sedau fase de dia sira ni liman, tuir lisan beyala sira nia. Sira fila hoje mercado, sira latur atuhan, wai hira sira ladau fasean, tuir sira ni lisan. Sira moris tuir lisan seluk tan, anesan fase popo no buli, solur sanan riti. Tan fariseu no escriba sira usu ba Jesus. Tan sa mak on escolante sira la tuir beyala sira ne lisan, mai be sira ham paun holima foer, Jesus lhe tumba sira. Profeta Isaías qualia lolos duni kona baimi, ema laran makerek sira, wen hira nia qualia lolos, wen hira nia qualia lolos dunik, o de hakerek dehan povune hanai hau hoibun tutunde, mai be nia laran doklos hosi hau. Sira hahi hau le edet, mai be buat nebe sira hanorin mesak emanian. Sira husikti hamaromak neukumfuan, hafoen tuir fale emania lisan. Jesus dehan tamba sira, imi hatene bobar maromak neu kumfuan atu halotuir imi lisan sira. Moisés da rasik dehan hamtau ko niaman no niinan. Noema nebe hatete nat niaman kainan nia sei mate. Imi fale dehan ema ruma dehan niaman ka niinan karik korban katak saitiha presente ida buat nebe imi belesimo hosi hau. No imi la husi kona nia atau halo buat rumah bani aman kainan. Nune imi halo folin layak maromak nia liafuan ho imi nia lisan nebe imi fosai ba imi ne oansira. Imi halotan buat barak anesane. Maluksira. Evangelho beita foi na Rona. A tudo katak Jesus Cristo mai hosi judeu sira, mai hosi lisanida, mai hosi tradição nida, mai hosi rai nida. Tanne lolos Jesus tem que ser halotuir lisan ema judeu sirania. Em realidade nebe Jesus ha tudo on escolante sira. Sira sai ema livre, sira la kese siranian ho le judeu sirania. Nebe heneba. Jesus ema hare hanesan ema demne contra lei. Ema demne contra lisan judeu sirania.
Tamane ni hasuru ema judeu sira nebe kritika ni on escola sira. Maluk sira. Nebe Jesus moris e raiz judeia. Jesus ema judeu. Anes ema judeu sira é tradição. Sira é lisan, sira é cultura. E sira mas é lei. Sira é lei e artigo apostolo recin. Sira é tradição, sira é cultura. Sira nebe ala sira, hanorin sira, raihira cultura ira. Tamane Jesus nebe tama iha ke comunidade judaica. Jesus hanorin escolante sira. Lá sobuat nebe maka judeu sirania, mas be Jesus expressa nia liberdade. Jesus iha bototo, iha lisa nia cultura nia leten. Nebe ira nebe maka ohin itarona discuti malo iha evangelho maka Jesus Cristo oni escolante sira. Wa hira do hampau la faciliman anessa ema judeu sira bye bye. Ema judeu sira tuir buat nebe hatuir iha evangelho. Sira ba mercado ka, sira ba dalan ka, sira ba praça pública, ba nebede. Quando fila fale, atu hamba truma, sira faça sira neliman ulu, ne sinal purificação. Hamos an molok atu bele han hemo. Então, Jesus é escolante sira la halo tuire dane. Então, ema fariseu, ema escriba sira observa ela Jesus nela lau, observa ela ne escolante sira nela lau. Sira la halo tuire. Então, ema escriba sira começa a questionar. Mestre, ita halo sala. Ita ema judeu. Ita hari, ita ne grupo ida nebe. La comporta la nessa nema judeu. E mi han hemo. La tuir lisa judeu sira la face lima la face ai. Nela lo sira. Então maluk sira. Jesus Cristo nebe maroma. Neha cultura ne alete. Neha lisa ne alete, neha lei ne alete. Tamane. Jesus Tehamba, ema escriba sira, ema fariseu sira, hori dehan katak. Imi legalismo demais. Imi kesian metin ho lei, bobaran metin ho lei. Imi ne lei ne okos, imi la livre tanet ba lei idane dehan idane lei ne dehan ne. Nebe imi la sai maromang no nebe livre iha lei ne oin. Imi ne fuan domin lakon tanet ba lei. Nebe maka kesi ema ho pressão barbarak. Então, ikus mai Jesus, car fila fale o profeta Isaías nem Elian o de katak. Povo ne o incomik. Povo ne hatene lei barbarak. To ikus mais sirne hanori emanian de. Sira hanori ibuntutu de. Sira hahihau ibuntutu de. Sira ne moris ne. Sira ne fuan la forma mai hau. Sira ne lara la forma mai hau, sira ne clamar la forma mai hau. Então maluk sira. Oida ne Jesus critica ema judeu sira o de katak. Los nunik. Lei ne parte que coanida e reliur. Mas be buat los ni hem ne laran. Adora maroma ko hem ne laran. Tamane ema labele adora maroma ko lei, adora maroma ko fanatismo barbara, ko legalismo barbara, ko formalismo barbara. E Jesus hanurin ne escolante sira, fo coragem basira ho de hen katak. Ema helei ne letan, ema makalolei, ema macria cultura, ema macria tradição. Tamane, ema ne relação ho maroma tem ser forte liu, ema ne relação ho ne cultura. Ema ne relação ho maroma te liu fale, ema ne relação perante lei. Ema ne relação ho maroma, ho ne malu sira, tem que ser macas liu fale, do que ema ne relação ho ema ne cultura. Malu sira, ita no infile fale. Jesus ne mestre. Jesus mai ho si maroma. Nia dehan kata profeta Isaías critica imi sirane. Imi nebe mak legalismo demais, imi nebe formalismo demais. Imi nebe maka la carba imi ne fiar, imi nebe la interpreta lei tuir maroma que neha karak. La usa lei ba ema nebiak, mai be usa fali lei atu hafuhu ema, atu fosala ba ema det, fotodan ba ema det. Então lei nebe kesi ema, cultura nebe kesi ema. Lei nebe la liberta ema. Cultura nebe la liberta ema. Toman, tradição nebe la liberta ema. La fo liberdade ba ema atu sai hak solo. Jesus critica. Jesus den kata ida nela lo sira. Amone maruk sira. Mai tahane sai masaran anu ini dia. Ita timuruan ye cultura. Mai vemos que talu.
Jesus hanorinita atau tang maroma kia kultura neleten, tang maroma kia lisa neleten, tang maroma kia lulik neleten, tang maroma kia lei neleten. Não será? E também aprende saída hoje Jesus ne hanorinir ne. Jesus é radical, Jesus é contra, Jesus la corre, Jesus la gosta. Leica, Jesus la gosta tradição, Jesus la gosta cultura. Maluksira, Jesus hakar hanorin det katak. Ita malalikan radikal baida det. Ita malalikan fanático baida det. Ita malalikan legalismo demais. Quando ia lei, quando ia tradição, quando ia lisa nebe, tulunema tu sai emanian, tulunema tu sai livre, tulunema tu sai contente. Ida nemak Jesus ne hakarak, ida nemak maromak ne hakarak. Tambah Jesus libertador. Jesus mai atu hanorin ema kata. Ema mak importante leu, maroma importante leu. Maroma que importante tambah nia mak fo vida ba ema, nia mak hakiak ema, nia mak hakiak mundo hakiak botot. Maroma botot nia nai. E ema ne malo ne bem importante leu bototu. Tambah ne maluk sira. Jesus hanorin nita. Laos atu morgia fanatismo, laos atu morgia legalismo. Mas bem, a casam. Ema tem que ser livre, ema romang ni futaroi. Bototo nebe, ema hakia. Bototo nebe, ema tal. Bototo nebe, ema hanore. Nini benefício dia ba ema. Lori ema ba liberdade la los. Lori ema ba alegria la los. Amane maluk sira. Mas ita hotu hane santimoro hane filafal. Ita hotu é tradição. Ita hare filafal. Ita ne cultura, ita ne tradição. Lá o tir maromang ni akara. Fo liberdade ma ita ema, fo solo ma ita ema, halo ema sente que nem é valor, nem é importante cá, ou pelo contrário. Que te tem cultura hane ema care, que te tem cultura que se ema care, aperta ema, fo pressão ba ema care. Maluk sira, ma ita reflete, maroma ni futar liga, o de bele aplica e ita na rani dane. Nebe Jesus hanorinita, ato la bele radical, la bele fanático, o ita ne lisan demais, o ita ne cultura demais, o ita ne lei demais. Mas tá casam, harebot hotu, dia que vai ema, liberta ema, fo valor vai ema, dignifica ema, e dan ema que bota be Jesus sacar canol. Jesus lá no rinita, ato radical o botira, ato fanático o botira. Maluk sira, também mais tá hotu. Casamba, ita timor até ne kata, quando ita ukunan, uma licencia mores fale fatin hotu. E dalla bara kita rona, katuas lia nai sira qualia. Katuas lianai sira dehan kata ida nema kami moris desde rai hahumai ida nema kami hakeras mai be ke tahluhan rai hahumai ne sema kalo rai ida ne ita ne lulik maromak makhalo ita ne rai maromak makhalo samia samorok maromak makhalo fohorai maromak makhalo tu na benai tas la lehan botutu maromak makhalo tamane ke tahluhan tradição cultura ne tomanida ema makakia mai be maroma ita ne nai ita la nai ba cultura ita la nai ba tradição ita la nai ba lisan ita nai ba maroma tradição ka cultura ne grupo ida ne toman lisan ne cultura ida ne grupo sel ne tomam ida ne be avó ser rai hal ne hanor hane samos povo judeu sira tamaluk sira mai ta ka samba la bele carba ita ne tradição la bele carba ita ne cultura la bele carba ita lei o di soke malu ho maroma ko di dehan katak ita troca ti maroma ko di lei troca ti maroma ko ita ne cultura e ita ne lisan e tambah hau fanático o lei hau legalismo demais hau contra maroma contra hau ne fia hau contra ne cultura contra hau ne lisan contra hau ne tradição lai Jesus hanorinita atau tau itanian livre perante buat sirene hotu perante lei hau la tau que hau saya mana be livre hau halo buat hotu atau valoriza hau ne vida e maroma ne futaroid aba lei hotu ita dehan kata implementação hosi maroma ne hukum fuande lei ututu karba maroma ne hukum fuan sanulu ne be habara hadomi ne maroma glisa san hututu hadomi meselu kanesa an rasi ne be los lei hututu makirane dori benefício baem hotu tulu ne mohotu atu sai dia tulu ne mohotu atu sai solo tulu ne mohotu atu sai livre maluk sira Jesus contra emanebe fanático e lei Jesus contra emanebe fanático e cultura Jesus contra emanebe fanático e lisan maita hakasam
Carita nele, carita ne cultura, carita ne lisan, mas be buat cerne sai na kono ia valor quando ita ne lisa ita ne cultura lorita ba domin, lorita ba liberdade, lorita ba salvação. Há muito que Jesus mas ita liberta ita nian hosi fanatismo, hosi legalismo, hosi buat na be kisita.